Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanje sikuthela zonke indaba eyifika ngaso-ke isikhathi uGodole-ke bamphendule kwancane-ke yona-ke indawo ephendula yena-ke laphana-ke umlandeli-ke weqembu le-IFP. So khumbula ukuthi-ke uGodole-ke usenakho-ke ukukhuluma-ke ebambe laphana-ke wona-ke amaqembu afana nabo-ke o-IFP ebabhanqe nabo-ke laphana-ke o-ANC mbukeli-ke usevele kwaphumela kubala-ke umlandeli wayo-ke i-IFP ephendula yena-ke uGodole-ke ey'nkulumeni zakhe-ke ebekade-ke ey'khulumile-ke ngaphambilini ngaphandle ukuthi-ke ngumosheleke sona-ke isikhathi abaningi ngempela-ke bavakalise-ke ukujabula ngale nkulumo yayo-ke lensizwa iphendula yena-ke uGodole laphana-ke enkundleni zokuxhumana-ke besho ngokusobala-ke abalandeli ukuthi-ke uGodole-ke usejwayele-ke ngempela-ke ukukhuluma-ke ngamanye-ke amaqembu engabe-ke uhlala-ke eqenjini lakhe mbukeli. Nansi-ke ividiyo yayo-ke lensizwa iphendula-ke yena-ke uGodole sakumesabisa mbukeli-ke bese-ke uya laphana ezathi comment section sizwe uvula ukuthi-ke wena ngabe-ke uthini-ke ngalo-ke lolu daba ukuthi-ke le nsizwa-ke iphendule yena-ke laphana-ke umfana-ke uGodole. Siyabonga. Ngicela ukuphendula nangu uGodole. Mfowethu umGodole cha. Ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukubona izingane ezalwa la ekhaya. Uzoyibona mfowethu ukhululeka nje uzoyibona. Nekhaya lelo futhi uzolibona. Uzobona nje futhi ukuthi ikhaya leli liyaphila. Kuyahlonishwa kuyaphilwa siyinkatha nje. Futhi umkatha bethu-ke la ekhaya sibuzwa ngaphakathi njengenyongo. Angithola. Ungakhali-ke wena uthi ukhalela ukuthi ufuna ukungibona zaca ukubona lezi ngane. Hayi ungayihaleli ukuyibona vele uzoyibona izingane ezalwa kuleli khaya Godole. Ngoba uzobula kwa-23 uze khona kula ngakhe khona. Unukukukhombisa ukuthi singabantu, yebo siyinkatha singabantu. Futhi siyakwazi ukuphila nabantu. Siyawahlonipha futhi abantu. Futhi siyabathanda abantu. Umthetho wethu-ke thina Godole njengenkatha sikhulele kuleso sisekelo yeso. Usizeke Godole mfowethu. Ungalenzi iphutha longenzi nombhubuzo. Uze nje nesidikli sizodla inyama mfowethu. Vele wena udume ngaye indaba zedikli. Usiphathele nathi siyayidla inyama la kwa-23. Sizoyidla nawe-ke. Sicobhoze sithi Commander Morning. Sifake emlonyeni sihambe siyovotela inkatha. Siphinde sithi Commander Morning. Kuwina inkatha. Uyezwa mfowethu? Uyakuthanda uNkulunkulu. Uhlakaniphe ube inkatha nangelinye ilanga. Uyezwa bhuti? Akho. Bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki ushada nami uyohlala umoya noma